dalam akad nikah ini, khususnya kepada Terry Radiana Putra dan Lia Mariani. Allah telah menegaskan dalam Al-Quran, akad nikah merupakan misaqan ghalidha, janji yang sangat kuat, janji yang sangat agung sekali. There's no words to show you how, no song that's come from tear to crown. Every time you fall from grace to your knees, I'll wait patiently for you. Cep Terry Radiana Putra, Bapak nikahkeun Lia Mariani, anak teges Bapak kalayan mas kawin, perhiasan emas 22 gram kontan. Nampi abdi nikah kalian Mariani, beri tegas bapak kalian mah kawin, perhiasan emas 22 gram kontan. Saksi? Sah? Yakin? Alhamdulillahirabbil alamin. My last breath rolls in. Oh, I am yours, you are mine. Allah senantiasa memberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang penuh barokah Allah Subhanahu wa taala, yang sesuai dengan amanat dari Rasulullah dalam hadisnya, ma akraman nisa ilal karim wa ma hunna idal la'ib. Tidak memuliakan seorang istri kecuali suami yang mulia, dan tidak merendahkan seorang istri kecuali suami yang rendah juga. Someday we'll see forever means my love. I will forever always put you before